Nemoj. Gledaj kompjutera, gledaj čačkalica, druže. Allah, šta je ovo? Ovo sad, jutros napravim, moram početi. Jutros? Allah. Što ti toliko? Aj stres tastaturu. Ima da ispane jela za djecu Afrike. Gledaj. Fuj, bra. Ja to ne bi triggered. Ala, brate moj. Sad to sve na tastaturu, stres. Ovo, brate, susam, pojest ovo, što? Ovak ću ja iti. Ko da? Da vi mene vidite? Da vi mene vidite? Čuti, Bog te ima. Čekaj. Čekaj, šta? Upadam u ključ. Znaš šta? Jo. Gdje si? Kako ste mi zreagirali? Odo napravim sve nešto sređe. Aj, čao. Gledaj ovo. Kako ću ja iti? Dokaži, napiš, Dokaži. Aj, mala pičku pokaži. Brate, Fali mi žimžola u teretani da ga drka malo. Šta? Ne, to ti jebemo. Ljudi, ja uđe u kadu da se okupam. I sad skidam, brate, odjeću. Skinu gaće, pade dole kurac, razbi pločice. Morate me naučiti kako da igram kantera, nemam blaga koja mi tu grča. Ja ću te naučiti to, pošto. Zvuk, pusti retarde. Pusti zvuk, retarde, gas. Alo! To nije resno. To nije u redu s vama. Ja ću izaći opet da se vidjate, nemoj se smijeti. Ko ste u svijet, ti hrubi? Pa što? On je meni rekao da ima 20 cm. Šta je rekao? Da ima 20 cm. Ima u 3 puta. Nećemo valjda dovajati. Ne. Bravo. Dobro. Pa možda traži dečka za provod. Pa traži na kurac. Pa moguće da ga tražim, ne znam šta treba. Nije isključeno da ga neće dobiti. Lulu duva skanka. Ma nije nego stvari duva Lulu. Bukvalno, nekog duva tu A stavno. Mazik puši kurac, a šta misliš na tu opciju? Onako Pa ne znam ja šta preferirate. Do plućnih kesica. Do kraja. O, sada plućnih kesica. Izađe preko Druže, ovo ste svi na psihijatru, treba poslat komplet. A, 7. Thank you. GG, ne dam. Ala daj, Katalin. Napušiš se kurac, sad ti gurne, a ti izađe kroz župa kad ga gurnem u nos. Gdje ćeš živo rade? Dva telefona, jedan kad je Mazik, drugi kad je ona. Pa ja se ne zovem Đura. Radoslav, Radislav, Radomir. Radomir, suć ti jebem Radomire. Ratko, Bog te jevo. Pa znam, spredam te. Slatko. Ajde, učitaj više, sad ću prevrnuti ceo sto. Pičku materinu. Jebot. Jebo ih šipem.
Nije, ja stvarno nisam pametna, ali sam spredan s vama ako sam znate. Koliko je 2 puta 4? 8. Ma kurs te novo sam viš da zgtufa kukurac. I Mati, reci 8. 7 plus 1. Reci 8. 8. Puko te krosan. Humor, brate, novi nik, humor. Dog shit, kaže. Dog shit. Evo, djebi majmune, vrati mi. Dog shit. Vrati mi roll! Izvini. Kako ide ljudom moj? O kurac u ladnoj vodi. Šta? Facek. Marenda. U vojsu sad ću pušten tjecku u časkanje 2. Nemo. Dogs. Sad ću ja prići sama sasvim. Hoćeš šamar? Hoćeš šamar? Eto. Igrat Genshin. Aj ponov. Samać. Aj, eto. Bravo. Bravo. A gdje ti malo te šminke pojed da budeš lijepa iznutra? Lipite, šipite, bro! Dobro. Što Monika pasla na tvoju sliku? Gdje? General. Jebem te, jao. Majzik. Jesi Vicko, jebem te, Ticko. Vicko kaže, jebem ti robiju ja, kak je ti nešto govori? Ovo. Klipaj! Kad ti ga žirafa metne, mozak ti se smetne. Sunce ti jebem, kad sam pijan ja vozio mana. Stop. Evo da sklipo jebem te u. A joj, Nil se zajebo. Took you 2 weeks to go off and date her. Guess you didn't cheat. Hajde, pleši samo, prepusti se mraš. O jebem ti. I živim u bašti, hajde sada pleši samo, prepusti se mašti. Nešto, vratila sam se doma, sad je shopping centra. Au, šta si mi kupila? Tebi, moj ljubav prema našem prijateljstvu. Kakav friendzone. Mozak mi je trenutno na loading, brate, koji kurac. Ne, tebi je mozak na not found. Jedi ga on. More. Forward. Ajde. Nemanja, Kecman. Jebut, kaj Nemanja? Ne? Šta vam je, budale? Dobro. A jebote. Probuć, mate.
Ajoj, suze mi idu. Ajoj. Njega nego mrtvac. Ajoj, ja sve ti.